Ay na, awan madan. Impakat naman ti kinasarampiting dan. Wah! Anyaman tinasagap mo at chismisan, Matilda. Ha? Ni Feli akaanak ka? Masikog ka na. Anya? Kat adan samot nobyo na. Agkasar dan samot taon. Anya nga kasar. Kaano awan kwarta di lalaki apang ikasar na ka ni Feli. Iso nga aglib-in da kanulatan. Boo! Agbasbasol na lang itikas di nga raramidin da. Kat anyat mabalin nga ay no talaga nga awan kwartada. Una, ngembasol ti aglib-in asaan ang nagkasar. Sarampiting tumot na di akaanakak. Minansa. Takas jay ti inana idibalasang pay. Tila pakirirelasyonan na iday. Alay ta ka manan. Agsasangamanan ti ibang bakam. Kaagpay suba. Imposible ani kabagis ko kaawan pulime agarang ganjang. Mala, sa nabalay ta adamot mangitak dari ti sikog na. Huray pay. Basta maditikas jay nga aramidon da. Basol tikas jay. Nakarubwat kayon, ante. Mabantayon. Nay, nagsapa ka mo. Tay, malala, sumrek ka pa'y silya. Tanay, jak pa'y nakapagpulbos. Ay, nagbayag kayo mat nga grub-rubwat. Aldawan. Mabiit laangan. Agpulbusak laang. Mapantan ka anakan. Ne, je bibliayo hanyo nga liplipatan. Aday jay bagkon. Mabalin ayam ajak alaen day jay. Keimportante day jay iti papananta. Mayat nga rod no kasta, ante. Dinanang mo ngay. Apay, saan nga umay? Adda ka numat aramidon na. Ho, kas jay la kanayon jay inam. Tunggal adda Bible study, adda pambarna. Makamumutin numapanto ijay impyerno. Uwan kanayon kumatlang nga palagipan isuda. Pati ni tatang kandag jay kakabsat ko. Kanayon ko isuda nga kaskasabwaan ngam kaslawan mo ti dengdeng ganda. Oh, baybayamon ano di da kadenggan. Tao ray ni Uncle mo. Di nak ipang pangag dayjay. Kanayon ko nga awisa na sumurot kanya. Ang di na kayat. Sa nabalik ka no, tamakimismisa mo't iti Domingo. Makaamuda na iti biyagda. Agkukuyog danto nga mapan iti impyerno ata nasukir damat. Ay, wan kaya mante. Naamuan yung diya maipapan ka ni Judilyn. Ay, saan pa? Anya day taaya? Katno adamanan ka barbaro nga boyfriend na. Aya! Ay, una yun day jay babae. Agsusukat tinobyo na. Enton kwan, agsikog banayn. Uwan nga roda Kaslan, tumat ngamin mabisbisi na ni iti lalaki. No adag aram kanya na, aklunan na nga dagos. Awan pa'y palabsan na. Puli da mo ngamin ti sarampiteng. Hay, awan da gita at tao. Nangisit ti kararwada. Taawan pa'y umnaw nga aramid da. Agbasbasol da iti kasjay nga aramidin da. Nanang, adda kadwa kasi mangpet ni Pani, nobyak. Ha? Naimbag nga orasyon, nana. Di mo kunak alalaki ti pakirelasyonam. Sana padam babae, Janain. Ni Pani ti ay ayatek, nanang. Sana ka makarik na iti ayat iti lalaki. Basta ni Pani laeng ti labs ko. Ay, saan ang mabalay? Kaya't mau tiagtook itimper daw. Sinaam day ta babae. Kat si kamay panay, sumapul ka iti lalaki a pakirelasyonam. Saan ka tapadam a babae? Ay, makiasawa kayo kiiday iti lalaki, tapno aganak kayaw. Mawatan da kami kumamit, nanang. Ay, basta tsak kayat. Basaul ti aramidam.
Agsina kayaw no kunak, agsina kayaw. Nukas tamot lang. Nasaysaya at lang agtalaw kami nanang. Aniya, ayan ako. Di mo ko matagidak sa inti bagbagak. Ta para mutla iti pagsayaatan yu adwa. Diyak kayat nga agbasol kayaw. Basta pumanaw kami. Kasanda kami mutla mawatan nanang. Malalagarudain. Saan kayo nalapdan? Tadyak kayat nga agtalaw ka, anak ko. Lakay, intamaki Bible study. Si kalatan bakit, tanay, adapay aramidag, ay sibuga kiti bulak. Kastala ka na yun ay! Tunggalawisin ka, ada ka na yun pambarmaw. Apay, di ka mabutang iti kastangar aramidam, ah? Isu nga raw ana itao ka, tapno agdayaw ka, kani apaw. Makimismisa ak magtiti Domingaw. Sa bali pa'y dayjay may mayat mutlaang no agiin nadal tayaw iti sasao ti apaw. Alay, si kalatan di mapan. Umayak tao no maminsan. Intun awan aramidag. Ha! Makamu ka. Basta awan to ti pababasulam. No madusa kanto iti kastangar aramidam. Kasano ang maisalakan ka, no kasta ka, magsisalakan nga rudan iti bagbaginan. Ha? Natangkan ti uluyaw. Ante, masikugmat gayamanan ni Insan Philly. Anya? Ay, nagbasit pa ilajay anak na masikog manayin. Ay na, uwan ante. Kat amuyo, sa balimanan ti ama jay si kugna. Anya? Tay sigod anobyo na ngay. Nagsinada ka nun. Anya? Ay unay mo tindag itatat tao. Nagtuturod ang agbasbasol. Ay, day tako nga minang, tadida mapan makimisa. Tapno malawlawagan kumamot ti panunod da. Uwan nga rod Handa tayo lang at tultuladen. Nga di numinggo nga makimisa tayo. Da tayo pa iti para kararag iti simbaan. Kan para basa iti Biblia. Dala-ala, di mo tultuladan dagita akakasinsin mo ama nagbasaw kaanakan. Uwan ante, amok mati nasaya at kanhaan. Isu nga hangkun tong arami dun ti kasjay. Managbasol dagi nga kakasinsin ko. Ipag-erma, mabalin abagbagaam ni Feli nga anak mo. Tanay, masikog man gaya main. Ay, wan nga roda ipag. Nagbiit mo nga roda nakabiro kiti kasukat ti mo na anubyo na. Ay kabagbagaam mo ngamin Bagbaga akmet nga madumulat ta ngamin tagaram kang kwana. Kat masulisog mo no kwa. Ay, awan na ano kas jay akanayon ti aramid na. Saan ang maisalakan? Kahit nakasarita mo ti baro anobyo na. Ibagam, ta ikasarnan ti anak mo. Ay, agurnong dan sa kanupay ipag. Tawampay makwarta jay lalaki. Kahit aglib-in damanan. Kapilitan ng ipag. Ay, sos, awanan napaklan launa yun naman nagbasol ni Feli no kastalaang. Kabsat ko ti ama ti anak mo. Isu nga adam mo siguro karbeng ak ama kibiyang. Ta awang ka nga rudan day di kabsat ko amang bagbaga iti anak na. Ay, Di mo ipalubos nga aglib inda. Ibagam taag kasarda pa'y nga umuna, sada agdun na. awan mo maaramidak ipag. Ha? Konsentitor ka mo nga ina. Ipalubos mo latan nga agbasol jay anak mo. Di kaila mabutang iti kastangar aramidon yaw. Ni, si kamat gayam ti masabat ko Edmund. Papanam. Di talang silya. Si Kangay, papanam. Ay, idtaman balay jay padak nga religyosa. Ada Bible study mi ngamin. Ay, kasta ya. Mayat nga rod Ilaklak aman na kami na, silya niya.
Umaya ka kid di Awisan ka man kid di Edmond. Mayat dayjay. Tapakaisa la kanam. Mailiklik kay ti basol. Sige, inton maminsan ton. Tadapay ngamin papanak. Papanamanan aya. Ni, sabong samat datay mo nga nabalkot iti papel. Ha? Aywan, isagot ko man. Ni, pangisagutam ita nga Edmond. Secret. Sabong parakan ka, Erma. Ay nakababain. Bakbaketan akon. Ngamsagutan nakpailay ti sabong. Anya ko matidakas na kat pakaragsakak nga rudmat. Oh, awatam kat din. Ay ket, agyaman nak nga rod Edmond. Hanggang sayang daytoy asabong. Malaylay tumula ang daytoy no bumayag. Naggastos ka pa'y lang. Numaminsan, numangisagot ka manan iti sabong. Mabalin na daytay maimula langan. Tapno saan na sayang, Edmond. Tay addaramot na. Ha? Ay, wala niya. Sige. At least, imbagam. Amok to no, sumarunaw. Okay. Kasano nga aklunan na ka din, Erma. Ay, kababain samit. Ang mga noan niya ti sawan ti tao. Bakit akon nga makinobyo akpay laang? Anya ko matibibiyang da. Saan mo't nga isuda ti agin nayat? Datamot. Isu nga aklunan na kaon. Amok nga damot panagayat mo kanyak. Marik-riknak na ita. Ay, aklunak Edmond. Nabayagan nga dariknaken ka. Nga mabainak lamang aklon. Ta saan tamot nga agbagay. Bakbaketak ngamsi ka. Manulaang mo't atawan ti bait ta. Sa nga pulo laang mo't atawan. Okay lang na ita. Alan, aklunan na kaon ta agdeng natan kas agasawa. Ay, mala. Sige nga roden Wanan. I love you too, Edmond. Oo, hogyaman ak, Irma. Ala, ante! Jay ipag mo! Sumarampit yangan! Apay aya, Celia. Kat no nagpaaram gayam ka ni Edmond, kat isuda ka nun. Anya! Ay, yung kabagbagaan. Lapdam kay ditan Asawa day jay kapsat mo day jay, di ba? Kan ada asawa ni Edmond, nagsinadalaang. Basul at ararami denda. Ay, lakit di Ay, naglokaon. Impakat naman ti kinaampang nan. Mangibabain day jay nga ipagkaw. Bagbagam isuda ante. Pag sinamkit di. Apay aya at tila pakibibiyang ang Matilda. Di ka baybayan ida tabiyag damit da ita. Asawa day di kabsat ko ni Erma. Isaw nga adakar bengak amang bagbagaken ko na. Bakbakitan ang makinubnubyaw. Kat balo matang. Uwin ngam adasawa ni Edmond. Nagsinadalaang. Angam nagkasarda itiim mo na nga asawa na. Saan asika timang pakpakan kadakwada? Iso adi ka makibibiyang iti dayta. Anyat serbek a religyosa. No jak ipakat ti amok maipapan iti sasaw ti apo. Basaul ti araramidon da. Iso ama sapol ngagsinada. Bakbakat anda dyan nga ante Irma. Nga maki-boyfriend pa lang. Hanaan mo nga katawaan tayo tilikliko-dan na ante. Ay, win nga rod Ay, no siyak siguro ti mabalaw. Ay, mabain ako na maki-boyfriend. Talaga ti mawid jay anak na kinkuha na nga ampang. Kita jay anak na. Dua nga inauna jay anak na. Ta, agduma dagiti amhada. Uwan nga ruda Kadda jay mat nga Edmond, han nga agpampanunot. Imbis nga jay padak ko mga ubing taraman na, ngamhaan mat. Ay, no makiinayat ka, Celia. Pilyum to tay talaga abaraw. Di awan sabit na, ken awan bisyo na. Ay, uwan ante. Amok, dagita nga bambanag.
Anya serbek nga relihiyosan no hangko nga ipakat. Piliak nga permi at ipakiasawaak. Han nga kumkomporme ta. Kat numabalin, di padak nga relihiyos at ipakirelasyonak, ante. Tapno agpada kami nga maisalakan. Kat mapang kami to iji langit. Ala, huston Erma. Di mon ikaskasot yan yaman namang mangag mo, tapno saan nga sakit ti barukong mo. Nagsakit lang kami na panunutan. Api akas jay dagijatat tao. No asino pa'y dagiti dinumingo ngagmisa. Kan dagiti tattao amangas kasaba. Isuda mo ti manglalais kamangkat kataway ti liklikodak. Damat lang na Matilda, kan di kaanakan na asilya ti mang dildilaw iti relasyon ta. Sanda kaya ti relasyon ta, Edmond? Saan nga isudat ti agbali na tubang iti inayat ta, Erma? No kasapulan apumanaw ta ditoy, aramidin ta. Tapno mayadayuta kadag iti toksik at tao. Sige, umano gutak, iti day tasing-asing mo, Edmond. Pimanaw mo't kaya man, da Erma kan Edmond dito'y lugar tayo. Oray sa dino pa iti papapananda. Di dan tumaitarayan ti basol da. Basol ti aramidin da. Wen, basol no basol. Ang awan karbe nga mamang lais kadakwada. Kan no agistorya kayo kaniselya, katawaan nyo ida. Nangalaan nyo nga iti karbengan nyo amang katkatawa iti padayo at taaw. Kat amin tayo mo't kat managbasaw. Adaya na santuan at tao. Adda! Da kami ang managsimba day ta. Di mo maibagat ti kasta. Tauray dinominggo kang agsimba. Kan agiwarwaragawag ka pa iti sasa o ti apaw. Ang kastamot ti ugalay. Kasanaw apat yan na kadag ti awi sa matataaw. No kastamot ti makit. Kita na nga ugalay. Amok isakit mo ni Erma, talimod nga minakras mo. Na, kita ti kasta panagpampanunot mo. Umno ayad ang ita nga ibagbagam. Apay, kasta ti religyosa. Kandi mo kadngan ti pada mataaw. Di ka kundi dilaw iti madaingar aramidon ti sabali at tao. Tamis munto pa'y nga anak mo, kat adda kalimlibin na apada na mutla babae. Nalipatam, tumboy di anak mo. Kung dinilaw kay ti bindot ti sabalay, ngamjay anak ta, di mo mat nga rod mabagbagaan. Basol mutla ti aramidin na sanaya. Makidin na iti pada na mutla babae. Kwalakay. Di ka makasaaw, tamapaiswan ka. Sa kita masay. Di ka una, ita kababain ti kasta nga aramida. Imbes adilawam, uno oyawam ti aramin ti sabali at tao. Ikararagam kit di Tatipod na nga anak ti Diyos. Saan anauyaw, kun saan atismusa. Awanan na nang sininaan na kun ni Pani. Ay nasaya at kidiya. Tapno mailisi kayaw iti basaw. Jak ka ba ang may sana nang jak na iruam ngawan kadkadwa na. Ada kami makanitatang mau akad kadwam. Nobya ti ka sa pulak na nang. Nobya! Iso masapul ngagsapul akadagos iti kasukat ni Pani. Anya! Asino ta kadwam asimbang pa dyanin. Nobyak na nang. Ni Eloisa. Naimbag nga oras mo, nana. Janain, saan man natila irabrabak mo, Amok amang rabrabak kalaeng. Pudno ti ibagbagak, nanang. Nobyak ni Eloisa. Agnaeden dito'y balay. Taag din na kamin. Sapay la ko, ma.
Da maaklunak nga agbalin na manugang, nana. Ay, agtal na ka. Ay, agpadata ba kahit iso adinak man awagan iti nana. Kahit nubyok nga rudan to yanak mau. O di nana kunakun ka. Unaw, nanang paiki di kumaa. Ay, saan? Saan? Jak maaklawn. Agsina kayaw. Jak kayat ti aramidan yaw. Nulapdan yu tinayat mi. Agtalaw kami langin. Ay, saan na? Sino nga ti katulungan mi kun ni tatang mo? No panawan da kami anak kaw. No kasta nga rod? Di daklapdan iti kayat ko nga ramidan, nanang. Ante, tulungan dak ko mailamang dak. Ha? Nay. Hapayaan, Celia. Intarayak di asawa ni Brother Rosito. Dan natiliwan da kami nga naturog iji balay. Anya? Hapay? Adaya relasyon yaw kun ni Brother Rosito? Kwa, uwan nga rod. Na-develop nga mentirek na mitaka na yun kami nga kuyog. Anya? Katkasla ko na di asawa ni Rosito nga agdarom. Anya nga darami da kanti. Tulungan dakmat Kumustan jay kaso da Celia kan na dya Rositaw? Ay, kasjay lakay. Nagsasarita dahi jay barangay. Naimbag ta saan pinatuloy jay babae ti darum na kontra kadakwada. Okay. Anyat makunamiti na ita, Matilda. Makunak nga? Anya kumangay? Jay ka anakam analaing agdilaw. Isumot gayam tada aramid na. Ay, manyangay. Tao laeng mo't nga agbasaw lakay. Jay tangarun kay. Amin tayaw agbasaw. Awan na santuan. Iso ano ada makabasaw. Di mo katawaan wano tagtagibasitan. Tas ana nasaya at tikasta. Ay, uwain lakay. Namiris kung day tabidot ko. Pudnoonay day ta, anak ko nam. Imbes adilawan, wano katawaan tayaw dagiti agbasbasaw. Ikararagan tayo kit di ida, lakay. Umadanin ti panagpas ngay mo, Lota. Wen nga rod nanang. Ay na, jak mawatan tiriknak. Excited ka madanagan. Talaga kasta. Gagangay ti kasta marikrik na. Kastoy ka di mo tiriknayo idin si kugdak nanang. Ay na. Gimatangak pa'y iday ti padaw ti panglalaki nga ubing Amin na gamit ti ubeng, ginatang ko panglalaki. Tatiam mo, lalaki ka iday, agam babae ka may. Apay, lalaki ti kayat yung anak, nanang. Ayun ko Ang babae mo timpas ngay ko. May mayat nga minti lalaki nga anak, para kanyak. Ninanang mo, kasla saan da ka kay kayat, ta babae ak nga anak da. Kay kayat ka, Lota. Napatag ka kanyak. Ta anak kakit nga road. Basta, lalaki ko mati kayat ko ide nga anak. Awat maaramidak. Ta babae may tinaipaay kada kami, tiamam. Amuyo, nanang. Upat ti plano mi nga agasawa nga agbalin nga anak. Ay, saan? Ni, saan nga? An-anwam ta upat nga anak. May salaeng ti kayat ko nga agbalin nga apukaw. Apay ngay, kat upat ti kayat mi nga agbalin nga anak, wano lima pay kitdi. Basta may salaeng ti kayat ko nga apukaw. Diyak kayat ti adaw nga apukaw. Di ito ngaran ti kayat kaw. No kayat yu nasaya at kayo kanyak, Lota. Apay ngayon ni nanang timangedeng iti dayta. Kadata mo tagasawa Lota. Numano ti kayat tangagbalin nga anak. Awan kuman ati pakibiyangan ni nanang. Wen nga rod Ang amamumot kang ugali ni nanang, naturay.
Di na kaya ti matubtub ngar. Ay, apay kanungay adi na kaya ti adu nga apo ko bakit? Diya ka mo Diya kundi namang tanalpay ti abaga kitag sarsarita kami dino. Kayat yaw amaamuan, nuapayajak kayat ti ado nga pukaw, dinaw, lota. Apay ayan nanang. Apay ka din anang. Jak kayat tinangalaw nga ubeng. Jak kayat ti agan anawa itinawuwulwul nga ubeng. Ken kang runaan ti amin. Jak kayat nga agrigat danto. Ha? Apay, aday pa kanyaw kadagiti anak yaw. Maipaayo amin nakasapulan da. Saan kayo mo aba nang? Ken pa-extra kalaang mat iti trabaho, dinaw. Apay, negosyanti kaya? Milyonaryo kaya? Nakarit ka nga kundi putot iti adaw. Ay, nanang. Nang, addan tupay pada marigrigat kat dandan isa nga dosena ti anak ga. Isuda dagita. Di utuladon ida. Isu nga rod nga may saka nga anak mi ken ni tatang mau lota. Tajak kaya ti ado nga anak. Isu husto ti may sangag balin nga anak yo. Numabalbalin pa'y kit di akitoray di kayo naganak. Agaman niya ngay. Masikog kamutan. Isu di yun tunayunan dayta no maipas ngay muntaw lota. Unay matikas tangaramid mon, darna bakit? Apay, aya apakibiyangam, pati ti panagsikog di anak ta. Dakkel ti biyangko kadakwada. Taadada iti pudirta. Data ti magpakpakan kadakwada. Ti pensyon ta ti pagtataudan ti lamlamutin da. Anyan ti kasta panagsasaong bakit? Amumit nga awan permanente a trabaho di manugang ta. Kasla iboy-boy-boy mon ti maitultulong mo kadakwada no kasta. Isu nga rod at tipidun da ti panaganak da. Ta awan na talgad at trabaho da. Hoston tamay sanga anak. Sapay upat, 105 ti plano mi nga agbalin nga anak, tatang. Ngam kasjay mo ti bagbaga ni nanang. Paritan da kami mat nga aganak iti ado. Ay, jakman amoy ti dayjay nga inam. Sa bali, ti prinsipyo na. Pudno aya may salaang ti plano yu idi nga anak ka ni nanang, tatang. Isula ang takin plano iti dayta. Tanusyak, 5 no 6 kumati kayat ko idi nga anak. Saan na kayat ti inam? Isungawan kabsat mo. Takas jay mo jay inam anak ko. Ay, una yun ni nanang. Nagrabaw ti rason na. Gaputa di na kayat nga dan na ariwawa dito balay nga ubing. Paritan na kun nga agsikog iti adaw. Bakit? Inakagtrabahon. Mabati kan dito'y balay. Ay una yun ti kasta nga itsuram andreng. Adapay atiw mo a teenager. Na, Kasta mo ti pantalong dagiti agtutubaw. egit uray tabagbagay ko bakit? Saan mo abagay? Silang akitaan. Sukatam dayta. Apay ayakas lang, papaubing ka, sika andreng. Kat, apay dakas aya. Proud kakit di ko taubing tilang hato'y asawam. Kate, ubing tilangam Kate. Siyak nga asawam, bakbakutanan. Ibagadan tumanan, nga inaunaak, ngumsikan. Kat, agpaubing kamot ano kayat mo bakit? Awam mo dakas na. Nay, dakita katiin into na rukon. Anyat mabalintayaw no talaga nga agkuribot-buton ti kuday. Sige, mapana kong tanay, aldaway. Nagsapa ka man din na rumwar. Apay, nabaliwan ti oras, ti entrada yaw iti trabahom. May mayat ti masapa, tapno sa anak ama traffic. Nay, sa paum ti agawid inton maluma. Ang mga numaladaw ka manan. Masansanon ti kasta nga aramid mo. Kaslada pagtagasam. Awan mo't si kaki di mo bakit? Saan man natila pang panunutan? Sige, mapana ko. Lota bakit? At damadlaw mo kinitatang.
Anyat kaya't masawan lakay. Kasla umubing. Ha? Ubing wano agpapaubing. Wait, parehas na lang mit Kanayon pa yun anak ka herdo. Kanda giti kawas na. Kawas mo ti teenager dagitay. Ay wen, nadlaw kumutday talakay. Kan uray tay bag na ama pan agtrabaho. Saanan atay pasiking ti us-usarin na. Nakabadi bagmutten. Uli nga ron. Gumugwa po ni tatang Kunadamot ano gumugwapo ti asawa ka, nalaing ka no nga gasikaso ti asawa na. Sa bagay, talaga si kaso ni nanang kinitatang. At dala istrikto na no na duma. Apaya kastoy laeng ti itod mo aswildom, Andre. Ayan ti daduma. Ay, imbang kukon abakay. Anya? Dala. Ingka nga ron agpalisan. Tamangan tayo no madamdama. Agsubliak ija ilay, tadama pang kukatangang. Nalipatak gamay. Kasapulak no biga dayjay iti trabaho. Kano aya malpasyo ti kontrata yu abalay. Ija ka mo bakit? Sige, tagdi ko sakbe. Tani, agatling utak. Tapno mapreskwan man ti bagay. Ay, anya matalinuto yung ama si Dan nanang. Nagbangsimot. Anya nagbangsay. Kat nakabangbang luntupay. Ay, aguray ka. Aginaw ka kadimanin, Lota. Ha? Ay, Aginaw ka manayin, kunak! kwa. Uwang nga rod nanang. Ay, una yan. Awan pailat makatawan ti anak yaw, aginaw ka manayin. 11 months na pailaan. Diyak mo nga may nagbinula nun. Diyak mo tamo nanang. Dimot ko na kamay salaang ti anak yaw. Apay ngay aninayunan yaw. Nanang. Ipadlaw yung latikin na. Ay na, mangibabain kayaw. Awan pa'y makatawin ti anak yaw, nagsikog ka manayin. Kanya nga rod ngay, adaditan. Ay na, mais-estresak ka na kayaw. Natangkan ti ulo yaw. Apay, baknang kayo aya. Nakarit kayo akong di anak iti adaw. Kat saan kayo mutabaknang? Kanariwawa ti adaw nga anak. Maistresa! Umay ka man si Kadinaw. Apay ka din nanang. Wampay la makatawin ti anak yaw. Ngam siniko gamanin jay anak ko. Ha? Nanang. Unay mo day tangaramid John. Ipadlaw yu lati. Ay na! Makasauak manan no kastuilaang. Inton makaanak ni Lota. Agsina kayon taon iti pagidaan. Ha? Kasya mo't ti anak ko Dinaw. Pagsasaron wamot pagsikugunain. Kimutong payan. Gapo iti kasisikog na. Saan mat nanang? Kasjay ti sigot magina. Di ka nagrasaw. Ang kiedi ti deng-dengken nyo Imbagak lang nga rodon may salaang ti anak yaw. Ngam pinasarnuan nyo mo adagaws. Di kay agpampanunot. Bay no manot ti kayat dangagbaling anak. Dure aganak day ti sa nga pulaw. Awan mabalin mo. Tasaan mo asika ti mangbiyag kadakwada. Anya saan? Kapasaray mas short ti kwartada. Pasaray umutang da kanya. Kit uray ta anak mo may. Di mo kitulungan ay. Hay! Masurunak! Diyak kayat ti adaw nga ubeng. Nagariwawa! Diyay tupay may maysa kang apukuta. Kat marengrengak no agsangay. Day tantulaki di 2, wenno 3, wenno 5. Ngala, bay amon. Saanin ang mabalin nga ibabawi. Masikong nga rodan. Anya maramidam nga Kita mantikas ta alangam, Lota. Nagkutungkan. Kas kalapimpiman. Sikukan tumot asikaw. Kastoy talaga ti panaginaw ko nanang. Aglaladutak ka kanayon.
Kanawan ganas ko amangan, iso ako mutungak. Ngam numalpas ti inaw ko, mayat tumanan. Sinaam sanjay asawam lota. Ha? Tapay mo ngay? Wala, tadi nakapay kasyan. Sinikugan na kamanay. Gagangay na ah. Agasawa kami nga ron. Kan kurang ti may isang anak mi. Kurang pa'y ti dua ah. Uray upat ko mawan no 5 mayatan. Ay na! Talaga di kag pampanunot, lota. An-anwam ayati ado nga adnak, ah? Naragsak ti ado ti anak nananang. Naragsa! No! Bak nang kayaw. Kan, numapadakilyo'y da na sayaat. Ngam no saan ngay. Kita man dagitay anak ti kasinsin mo. Inagdan ti anak na. Ngam, pasig damot wal-wal. Sadot da pa'y nga giskwela. Ay, di da kami ipada kadakwada ah. Sa bali kami mo ti asawak nanang. Darasudos kayo kidi nga gasawa. Di yo mo ti agplanaw iti pamilya. Nanyat ko nam, lumasintan iti pagnaidan bakit? Anya? Maring-ring ang aming kininanang. Inaldaw asumanaw. Kagura na ti maadan iti ado nga po ko. Manmanumat ti kasta. Nagiti na dumalula, maragsakan da, no ado ta po ko da. Gumninanang, kagura na. Ay, wan nga rod ah. Pagyanan tayo nga rodang ngay no pumanaw tayo dito'y balay. Makipagnagdapaylay di balay may. Tapumanaw ka nung takabagis ko. Taumakarda ni ti kabarbaro a balay da. Ay, kasta aya. Naimbag pa di kabsat mo, adan bukod da abalay. Kat dumteng tumad day takatatayo ha. Basta gurnong ta bakit? Sa bagay, patsa ka makaurnong tata na impod ka. Saan ka agastador? Kan kang runaan ti amin, awan bisyom, lakay. Wan na bakit? At least di balay. Maramit ta ti kay kata. Kanura ganak tayo ti sangapulo. Awan makibibiyang katata. Sige nga rod, sikat ti makaam mo, Dino. Apaya pumanaw kayaw. Sinintiryaw, ti maibagbaga kada kayaw. Kat pagsayaatan nyo mo ti ibagbaga. Pumanaw nga may nantikabsat ni Dino iji balay da, iso asumublat kami nanang. Tapno da kano kadwan ni abalayan nyo ijay, tamuyo mo taman nagsaksakit ni nanang. Amaw ka pagpambaryo laang hinday ta. Ang mala, makaamo kayo. Basta siya, pagsayaatan nyo ti ibagbaga. Kat no sakitan, tinakam yo dagita ang maibagbaga kada kayo, makaamo kayo. Pumanaw kayo, no kasta ti kayat yo. Anya ka mutin Andreng. Amom nga awan kadwak dito'y balay. Nga maladaw ka pa'y laang mut nga agaway. Naggapwa manen aya. Naitagasak ijay balay da kumparet. Tay nayaban na. Nagis-istorya kami biit. Mabut-butungak dito'y balay no marabyan ka. Amumut nga awanin dalota dito'y balay. Basol mo mutla nga. No, pimanaw da. Kapuiti kinalaing mo asumaw. Man nakibiyang ka nga beng. Iso pinanawan datan. Ha! Nagaduman nga ipagpagamot. Ingkakat agpulisan tamang rabiitan. Di, abay. Di ka pa'y nangan aya. Rabiin. Kisaan ta inururay ka nga raw. Nanganak ko na ije balay da kumparay. Mangan kan. Tapno di ka agul sir. Di ka pa'y langamin nangan itay. No kasta masikog manen ni Lota abalayan. Ay wow, nabalayan. May ikapaton day jay nga anak da. Ay, talaga suker da gijay nga gasawa. Di dalag ba ay? Anak da nga anak, katsan damot abak nang. 5 ti kayat dangagbalin nga nakabalayan. Inampay ki di ka no kumaan. Naa, para makitaan no mabiyagda dagiti anak da. Kunak kadakwada at tuladen da kami kanila kay ko. Amay salaang tinagbalin nga anak may. Iso asaan kami anarigatan anang padakkel kinilota. Kain, awan pa'y ti sakit ti ulaw ana ariwawa nga ubay. Ay,
Natipid kayo iti anak maray. Da kami ke walo dagiti anak may. Ay, da kayo nga ro titimawidan jay anak mo abalayan. Abagan kit di pa ino pupwersaan na jay anak kaw, tapdag si kaw. Ay nisaan mo't tanagaya tandamot ado aday jay abalayan. Ken talaga nagtulagan da numanutag balin nga anak da. Ha? Jakla mo abalayan. Nagpit kayo mo ta nagpasyari jay balay dananang, bakit? Ay, inyawid ko nagiti anak ta. Tawan aanusan ni nanang kadagiti apo ko na. Anya? Apa ya? Marengreng ka no. Bugbog kawan na pa'y kaida Imbis nga iliwon na, saan taong ungtan namat? Pasaray layatan na pa'y. Anya? Iso nga inyawid kung dagiti anak ta. Sino ay ati tataulan ti asaw? Makarengreng. Hey! Salakay! Tao po! Ah, Umay kami man! nay. Sino dagita? Apay, anyat masapulyaw. Naimbag na oras yun, Nana! Umay kami man? Ada na patag nga ibagami. Malaala. Dumanon kayaw. Nakaumay kami, Nana. Tanaamuan mi, ada kayo ti asawa ni Tata Andring. Tati amumi nga min ket balaw. Ha? Nagko na abalaw. Iswamis mo, Nana. Imbaga na iti anak ko amay sa nabalo. Iso at tinutupan mo ti anak ko. Ha? Anyat kayat yaw asawain. Kwa nga min, Nana. Di kay kumamakmaklaat ngam inaram ti asawam ti anak ko. Kat tinutupan mo ti anak ko. Ta naawis kadagiti ado regalo na kenkwana. Anya? Kat tidakas na. 17 pa ila ti tawon ti anak mi. Anya? Ay ti awanan baen alaklakayan. Urayan mi sumangpet ti asawam. Ta agsasarita tayo, Nana. Ngamin, plano mi nga idarum ti asawam. Ta inaram na ti anak mi nga uray 17 na pailaeng. Adniya! Yawanan ka itibain alaklakayan! Hindi mo karamutan tiro mga nagatindog pa mo nagitakukaw. Isumatla ka na yun ka amarabyan na sumangpet. Kanisumot labim masetin intriga maswildom kanyak kaya madababay katkasla apo kumpay ti pinilim ababa yan Ang talnaga ay Taantay mo itinasayaan. Datoy! di yung kaya ti maidarum tata umanugot kayo ti kondisyon mi Anya na itadeng. anya kondisyon ngay dayta. Masikog nga minti anak mi, Nana. Anya! Kat no maipas ngay na, ituloy ko mati anak ko ti agiskwela. Tasyak, agsubliak man na ni Jay abroad. Single mamak nga min. Isong agmay may saak amang isaksakad iti anak ko. Sine ko gampay gayam ti babae! Anay ka, di mo ipungot. Agpili kayo, tata. Maidarum kayo, wenno alaan nyo ti putot yo iti anak ko. Awan ngamin ti mga sikaso, iti ipas ngay nanto nga ubing. Sige. Alahat to adeng. Ulit nagtagkid daw ti pamakawan ka na ngayaw. Kapoy tinaramid ko iti anak niya. Nasakit tinakam ko iti napasamak. Ngaman niya nga rod. At daditan, kahit siyak ngay, di kakid daw iti pamakawan kanyak. Loka! Anay ko. Sorry, Malta. Bakit? Sorry. Ala kayo! Nag-aramid kayo, tatang! Huwag nga raw na. Nailaw anak ko. Ay, isumutla pang bagets dagiti kawusyo
Tadama gayam ubi nga sabsabungan niyo. Ay, agyaman kayo ata saan da kayo nga indarom. Uwan nga ron anak ko. Isunalaing ta. Ala, ito ka no ti ipas ngay nilili. Ala, tungpalan nyo latan ti kayat da mapasamak. Tapno saan kayo ang maibalod, tatang. Daran na bakit? Mapanak ka no iti ospital. Tanagan akin ni Lili. Maban ka lang! Pagkawanan ka din bakit? Suri talaga. Nailaw anak. Promise. Saanin ang maulit dayjay. Apaya naramin mo ti kastoy kanyak, Andre. Ada kamin bakit? Ha? Nay, apay ngay adwa mo na kita ubam nga ubay. Wala, tadyak mo ni namnama asingin gayam ti ipas ngay ni Lili. Anya! Wan bakit? Iso adwa ti aw-awirin ta nga ubeng. Tulukan na kawan. Tsak kabailan ka awirin asisak na gitaw. Marigata nak. Sa pa'y agtrabaho akpay bakit? Anya! Ikasarakon ni Susan, tatang. Ay, Kurt, andakin ka day anak kau. No, kap na kanyon ti tungkal maysa. Nakayaw ti masurawd. Uwan, tatang. Masapo lang may kasarakon ti nobyak, taamangan no maagaw ti sabalay. Ay, di mon palusposan na jay. Ta nakapimpintas sa balasang. Tapno amom na riyaw. Apalan da ka na iti kakasinsin mo abaak. Nagswerte ka kanaw ta kinayat na ka tinapintas kan seksi abalasang. Nagtayag pa'y ababae. Apay, andat na may anangaram kan kuana. Apaya kinayat na ka. Unay kayo matantatang. Kaslawan believe you diti anak yo ah. Gwapo akmat. Apay nalaadak aya amay dilig ka ni Susan. Ha? Ay, sa bagay. Oo na. Medyo nataer ka mudkit day anak kaw. Ang mas daawak lata. Nuwan yat kinayat nakin ka. Kat saan ka apak nang? Ay kat talaga kasta. At siguro mo't na dumduma karismak a kinayat na kanyak. Depende nga men, iti karisma na ita, tatang. At na kumamot mangayat kanyak, akas ka ni Susan kapintas anak kao. Ha? Apay, kayat siya manan, ti mga sawa, tatang. Wen ko mga round. Naggarigat mo, ti lumakay nga awan katakunay-nay na. Nagrunay tata adan nobyam. Mga sawa kan taon. Siyempre, adan ton bukod mo a pamilya. Isa ka sa pulak ti kadwa, anak kaw. Ket ure adan ton asawak, di kay mo't mabali na baybayan, tatang. Basta kayat ko ti mga sawa, anak kaw. Iso nga agsapulak man mo't iti asawaag. Gamtay ko mamot na pintas akas iti nobyam ti matumpungak. Wano, ada pa'y balasang akam sa tinubyam. Ha? Anda ka kabsar na, naasawaan damat amin ang. Ay, sayang nga ron, ano kasta? Baak nga antina ang ti adda tatang. Ha? Napintas. Wan mat, ure bakitan nga napintas. Asino nga antina na ita? Nakit-kitak nga tan? Diya ka mo ah. Ngam ex-abroad da diya tatang. Nabayagan ang nag-forgod dito Pilipinas. Nabayag ang nagtrabaho iti abroad. Inton bigatan ti kasarta Susan, my love. Naragsak ka kaday. Launay andario. Si Kangay. Ay na, siya kung ti kararagsakan alalaki dito irabaw ti daga. Ngamin, kasken ka ti agbalin nga asawak. Ado nga ro ti mapapal kanyak. Uri ni tatang apalan nak. Tanapintas ka no ti agbalin nga asawak. Aniya?
Isa nagasatakin ka, Susan, my love. Basta dagiti karim di mo liplipatan. Uy, love. Pagbalinan kanto a senyorita iti denak. Di kanto agrigat Apolos. Di kanto agbannog. Ken ited ko amin na masapsapol mo. Sapay ko tasan to nga itayab ti kali dagita akarim kanyak, Dario. Si Kagayam, ti ibagbaga ti anak ko nga ikit ni Susan, kabsat. Ha? Ay, uwan, kapsat. Abalayan gayam, taka nakak tinasawa ti anak mo. Mabalinlat ka. Ang anya ka ni tainagan mon, ading. Siyak ni Marlene. Wow! Nagpintas anagan. Kasmutlay ti kapintas mo, ading Marlene. Siyak gayam ni Mundo. Nice meeting you, Mang Mundo. Agkaabay lang ti barangay tayaw. Ngam itakala makita, Marlene. Nabayagak ngamin ijay abroad, abalayan. Mabalinta ka na iti agsala, ta pag-istoryaan ta. Ha? Ay, katuan Manong Mundo. Nalpasan ti kasarta, Susan, my love. Dito ita pala balay ni tatang agnad, ta awan pa'y bukod ta balay. Kagwan, Dario. Aywan, makasid si daak iti bulalo. Agluto ka man, ta iso ti pangaldawan tayo. Sige, my love. Arigla daw. Ngam inak pa'y gumatang iji ili iti lutwak abulalo, Sana balit ta asidag mo. Mabiitak lang, my love. O sige, ta iturog ko pa'y nga ron. Huston to no nakaluto kan, anya. Di nakririingan di ka pa'y nakaluto, wan. Riingan naktulatan no pananganan. Makapaikaw amat manang. Awanan ni Susan aka nakak dito'y balay. Inyawidan ni Daryong asawa na. Ay, wan nga rod Marlene. Oray siyak nga rod. Maikawa akmat. Ay, biglaan mo nga mintipan na kay asawa na. Ngam nadlaw ko man anasingpat di asawa na manang. Saan unay anataer, ngam kasla nasingpat. Ay talaga anasingpet day jay, kabagis. Ananwam nga tigwapo no barumbado mo't. No kadagituyan na panawan. Saanan nga uso day tagwapo a partner. No lakit di ta nasingpet kan responsable. Awan problema. Wala, uray siyak mata. Jakit kita unti lang. Uray na laad, basta napintas ti ukali na. Saan ka mo ta mabsog dita? Mabsog ka nga rod amang ming latan iti gwapo a partner mo, nga uray awam magkarga ta tiyan mo. Ay, si kamot kag lablaba Daryaw. Apay awan trabaho mita. Anda tatang, ngam nasapa pa'y mo. Labaak pa'y ti kausmi ka ni Susan, tanay. Naurnong gaya man timurang may. Apay jay asawa ngay. Iso ti paglabaam Aldaw taon no makaring na dyan atang. Di yung ririingan ta mga no madisturbaw. Nga raw. Nagladaw nga agririing. Pangal daw to no agriing. Alas 11, wano alas 12 nga agririing. Wanta lang. Kas dati nakairwaman na apa nagriing. Apay ngaya kas gay. Kan manipod nagdinakayaw. Jak pa'y napuutan ang naginaw kan naglutaw. Si kamot amin ti mga aramid ka na kita anak kaw. Wain ta pasit amin na iti karik day takin kwa na tatang. Karim nga. Karik nga agbalin na senyorita diti balay. Jak pagtrabaho na pulaws. Anya. Isa di yu disturbo no kas niya nakaturog. Tapno saan na makaungat. Bye-bye anyo lang. So, laki na yan naka. Nakastamot gayam tin karkarim kan kwa na.
ay madi at kasta anak ka. Pagtrabahom jay asawam. Di mo panuy-nuyan tagram. Awan Anderen na kaano kasta. Sa nabalin tanang. Tinapatag. Masurot amin apagayatan na. Tapno awan rumso ariri. Tatang, anyat masida. Nay, nakariing kan balasang ka. Inlutuan na kamot ni Daryaw iti pork adobaw. In kamanganan Sige nga ro tatang tani mabisi na ka nagring. Hayamatay. Eksakto lakit analang abkon di soyaab na. Nagbagsait. Apay akas gay. Nagaangot mo tisang auti manugang kaon. Din samot ag tutot bras. Kun ada sa bali anasay upkaw idi limabas dito'y ayan kaw. Na ang dod. Kasla saan mo't akas jay idi. Nabang lumot idi balasang pay. Tatungkal umay diti balay idi kat nagpigsa tibang bangluna. Ngam ita, kasla saan mutan ngagdingligaw. Naimbag nga oras mau abalayan. Mabalinti umay. Nay, si ka magaya mabalayan. Ala, sumrak ka. Umay ka. Agyaman na kabalayan. At ka din ni kabagis mau Marlene? Awan, ada. Aday jay likod. Sibsibugan na dagiti masitas na. Apay, anya tibagam kenkwan na abalayan. Ay, napatag abalayan. Akin, secret pa ilaang. Iso pala ang tipangibagak iti na ito. Mabait lang nga raw tayabak, abalayan. Ala, apay nga agarom ka kanya kat agabalayan tamang mundo. Saan adatati po nung agabalayan? Da kami iti kabsat mo, Marlene. Awan mo't dakas na no agaramak kasan kaday. Wano, ada ay agungat. Awan mo't kiti ay. Ngam anya. Anya kumamot ti kinayat mo kanyak ngay. Kat bakbakatan akon. Saan akon ang makaanak? Kasapulak ti katakunay-nay. Saan nga anak ti kasapulak no di kat asawa? Kabinadang iti biyag. Sikati kayat ko nga agbalin nga asawa, Marlene. No, ikan nakiti gundaway Kinapudno na talaga akayat ko kumapay ti makiasawa. Ngamtay kumaubing abaro ti kayat ko nga agbalin nga asawa. Tapno addan tumang bagkat kanyak inton saan ako na makapagna. Nga mawan mo't mauray ko nga agaram kanyak nga ubing. Si kamot latin na ilawan ang agaram kanyak. Ha? Ekit aklunan na kaminin Napigsak pa'y mo't nga agbagkat no day tati sapsapulam. No kayat mo, testingin ta. Bagkatan ka, kayat mo. Ay isaanon. Si kamot, alangarod. Ikanak iti gundaway ko amang panunot iti idat-daton mo nga ayat. Tani, narigat ti agdardara sudos amang gedeng. Sige, Marlene. Ngam di mo kuman ibaybayag Makalawas ko malaang ti panagpanunot mo. Tanay, mapanan ti tawain. Lakay ken baketan. Sambutan ta ti panawain. Apay, kayat mo pa'y ayati makiasawa ka bagais. Ay, nagirigat mo't ti awan kadkadwa naman ang. May mayat mo't laang tay addam ako na akabinada ang bayat ti panagbakat. Iso nga aklunag san ni mundo. Tadakan ka day ta.
Saan ka aparitan? Tamadlaw mo nga da pa nagustom kan kuana. Isu asi ka ati makamong agdesisyon. Total nasing pa mo niya balayan. Awan dakes na kabagays. Nay, naimbag man ta nakapasyar ka, Susan. Kahit kumusta ta da asawa na nga yan ako. Mayat ananang, in-enjoyak ti kada tasawak. Lumuklok magkamutan. Nay, kita amangan no masubra am ti lukmag mo. May mayat mo lang tay sigo da pa mag-game. Uray lumukmag ako na, tadama asawa kon. Ani saan di mo mabaybayan ta bagay maanak ko, nga uray da nasawam. Masaduta kon nga gurnurno si tibagik. Adula amin dayta. Kano agpapintasak. Ang mga nukunaan dagiti tao nga adda sa bala pagpapapintasak. Diyak kaya ti machismis nanang. Aywan, pudno aya ginadamag ko. Adda ka no nagkinawatan da katugangak ka ni Auntie Marlene. Nanak ko. Di lagbayin mo nanti. Bakbakitan lang aruden. Baybay no isuti kayat na. Biag na mo dayta. Kanawam mo dakas na. Bakbakitan lang aruden. Ay na, sigurado nga isukat dan tumo lang day dyan. Imposible asan nga agbirok ni tatang iti ubing nga misaw. Agsangit tulang nanti. Ayan na yata kasarita man. Agdigdigos, anak ko. Ay na, auntie, bakit kayon? Makiasawa kay pailahan? Susan, Iti day takin na bakit yu ay na. Ang mga no isukat na kayon to ni tatang. nasingput mo ti kunak ti katugangam. Nasingpot? Ano nasingpot? Nga maapay ti kunayo, di na kay nga tamaumaan ni tatang. Ang mga nagsapol iti ubing day jay. Ay, kaasi kay tulaang. Iso ano siyak ti masurot, uray saan kayo na makiasawan ti. Agbakbakit kayo lata na balasang. May mayat pa'y. Nalpasan ti kasarta. Isu nga agnaid kan dito'y balay, Marlene. Mundo tagasawatan. Uray kontra ni Susan akaanakak iti relasyon ta. Pagyamanak ta inlaban naklata. Kituon, ta ay ayatan kakit nga raw. Kit agyamanak ta kinayat nak. Gam kasanungay, agkakabalay tayon nga upat kada Susan. Uwan, sana balay ta duamat ti kwarto to'y balay. Ay, sa bagay, bayat ti panaglabas ti aldaw. Maawat tumot laeng ti kaanakak ti panagasawatan. Susan, bakit? Anda ginatang ko as shampoo kan bath soap. Nabanglo na giti asabon. Ang utom ka rin. Ni, apay na kita, kadyak man nagpagatang iti kasta. Pasarabok nga rodgen ka. Usaram ka din no madamdama, ta padasam no mayat matlaang. Masadutak nga agdigos, naglamin. Apay, di ka kadi masikuran asaan nga agdigdigos. Sa bali nga minan ti payod mo. Diyak maangot. Ta na-immune ka siguron iti angot mo. Ngam no sa bali ti makaangot, talaga asabalin bakit? Agdigos kamot atan Naglanit pa'y katabok mo. Karon ag-exercise ka. Saan lang agid indater aramidem. Tanay, grabe ti limok magam. Nagmature mo tarupa mo ni limok mag ka. Apay aya pa kasi kuram day tadaryo. Kun may saadan asawak, saan na masapol nga agpapintasak? Saan nakastat kayat ko asawin? Di ore man saan ka ngagpapintas. Basta agdigos ka kumamot bakit? Masadutak nga rod. Anya pa'y laga po ayakad na lang nga rod asawa kon. Agdigos sakto ano kayat ko. Di nakpilitan takagurgurak ti mamanmandaran. Ay na, nagbanglumot to'y darling kaon. Kadindigos naman ay. Darling, takababain mo't no na ang dudak amakiapay kan ka. Naimbag lakid dain.
Saan kakas ijay kaanakam, asaan ama nagdigos. Bakit ka ngam isaw? Ngam kitaam tilangayo adwa. Kasla agkatawunan kayon. Tadi namut amo nga ornusan ti bagina. Kaslamot naganakan iti lima wano indam. Kat awan pa'y mo't anak na kendaryaw. Kaslapay kat adda apo kunan Na-challenge sak ngamin itimbagbaga na kanyak idi, darling. Nga isukat nakto kano, tabakbakatan akon. Agbirok kanto kano iti ubing ngam siya. Ay saan? Dinto mapasamak na ita, darling. Si kalaeng ti asawak, aginggat maude nga anges kaw. Ay na, nagrigat mo ti bumangunan ayan, nagdagsan ti bagik. Kumanuti ka, Susan. Mapantituro kon kat. Inak nga rod kumisbo kumangam nagrigat ti bumangon. Ay, basit la pa nagkutim, magunggunan to'y kama. Takasanaw, nakalukluk magkamot ngaminan. Kan sabali man ang tipayod mo. Di ka man nagdigusan? Manong aldawan akasta ka, Susan? Naglamintag digos. Among matama naglamlaminak. Sana bali ta nagdiram usak idi kalman. Ay, nan, tay jayak man sala sa maturugan. Jak makaangas iti nasayat iti silid. Ta angdod mo ti masayop ko nito'y. Kung di mapang ka, awang problema kanya. Rabiin nga mawampay lang ni Dario tatang. Nay, apay anyat pakadan akin kaaya. Ag overtime, iti trabaho na. Awang mo't imbaga na akasta. Awagam iti cellphone na Diyak nga ron makontak ti cellphone na tatang. Ang mga nunalubat. Kan ang mga sumangpet-met la no madamdama. Adala siguro nangawis kan kwa na anag siya. Adakan. Nagturo kami di rabi eh. Yan pala na kumparik. Nan, maglisi ka tagpulisak. Maladaw ako niti trabaho. Apay adi ka nagawid di rabi eh. Si Maduta ko, nag-shot kami ti kumparik. Parbango na dinalpas ti shot may. Apay nga kasta ka. Di ka magpakada iti sa dino man napapanamon. Agdanda naga ka mangururay kan ka dito'y balay. Sige, tagdigos akon. Maladaw akon. Susan, ornusam man matabagim. Naglusyang kan. Di ka pa'y agdigdigusan. Anya nga day tanga itsura. Kasla saan matan asi ka jay Susan aka nakakaanapintas. Kan sexy di balasang. Agsagaysay ka man mat. Agtutbras ka. Apay ay apa kasikuran nyo day ta saan matada kayo takim bagi iti bagi kanti. Kan may sa iti anya pa'y laga pong agpapinta sa kadama asawa kon. Kaanakan, saan aga po taadan asawam kat baybay ang matan ti bagim. Ay na, uray kastoy ko takampante akadinak to'y sukat na asawak taubingak pa'y anti. Si kakit di ati rumbang agpapintas tabakit kan. Ha? Talagang ay sukat na kanitatang no baybay am tabagim, anti. Maminsan ladi kagdigo sa kamang ano'y sukat na kan. Susan, Angam nila kay ko, uray makatawa na dyak agdigdigos. Dinak to'y sukat dayjay. Tasyak lang tay ayaten na. Kan kaubingak, sa anak pa'y abakot. ay, ala. Sapay ko mga rood ta di na kanto isukat nga agpaiso ti asawam. Ne, anyat urasan. Rabi imutan ngam awan pa'y ladya asawam. Ni, jak mo naputan ti urasan. Dis oras man ti rabiin nga mawampay lang ni Dario. Kanayon mutan amarabyan nga agawid ti asawam. Pasaray saan pa yan nga agawid no daduma. Apay, pagturturugan na. Iji balay ti kumpare na aanti. Kanayon kanong amin ti syatda ijay. Rinabii nga ag syatda. Nakaturog pa'y lang ni Dario. Madlaw an napuyatan iti husto. Parbangonan iti simmangpet. Ni, adda umawag iti cellphone na. Inayadak nga ala ang ti cellphone na iti abay na.
pa Ricardo nga tinagan ti umawawag. Talmagaklaang ngamjak agsasauman. Hello, babes. Nalipatam to yung wallet mo dito yung hotel ang nagturugan ta. Sino daytoy? Ha? Hello? Hello? Nagariwawa ka, Susan. Bumangon ka man, Dario. Sino di mawag ka babae? Nalipatam ka no ti wallet mo iti hotel ang nagturugan niyo. Ha? Anyat naganti mawagaya. Pa Ricardo, tinagan di mawag dito cellphone mo. Ay, ni pare Cardo matgayam. Jay kumparik na jay. Kumpare nga? Babae, kumpare. Kati sumot. Tumboy na jay kumparik. Tumboy nga? Kano babes tiyawag na kan ka, kumpare. Dinak man ang lilawan. Ibagam tagpay so kanyak. Natiliwan ka lang aruda, naglibak ka pa lang. Kaano pa yung agbababae ka? Sumungbat ka! Kaano pa luklukwan nakdaryaw? Manipo di tisan kan nga digdigos. Aniya! Saan asina adagos ti solusyon iti dayta kaanakan? Agsarita kayo pa'y anaimbag kinitaryo. Mantya ko nanti. Awanan ti rumbang nga pagsaritaan mi. Tamanipod inapak. Sana na nagawawid dito'y balay. Ang mga numaboteng laeng. Talaga kit di babae na ti pinili na. Di na replyan kan sungsungbatan ti awag ko kang kuana. Isa man jakon. Nauma akon. Pumanawak ki din. Kaanakan. Diyak lang pagaro makabalan nakaguliban di asawa kanti. Mabainak paikit din ka na kayo. Imbagbagak di nga isukat na kayon to ni tatang iti ubing ngamda kayo. Ngam siyak matgayam tin sukat dan. Pasensya kayon ano na kay sawa nga kiti sana nasaya at kada kayo hindi anti. Malhalipata mo dayta kaanakan. Awan kanyak day chayan. Bye-bye amon dayta. Lakay, agdalos tayo dito'y balay. Tayintun bigatan ti tungtong ti kasar ti anak ta. Wait, bakit? Nakadalos ako ni Jerwar. Tulungan nak dito'y unag tanay, adu pa'y ti may simpa dito'y. Masapul nadalos to'y balay asang putan ti agbalin nga abalayan ta. Tagdamag ko asosyal sa kanaw, di agbalin nga abalayan ta. Ay, wala ka nung ganon. At nakanulugan na. Aha? Nabakbak ng tamilang nga adayaw ng isuda. Ha? Ada talon ta. Isuda nga ay. Apay ada nga tadagada. Ang mga nulugan lang ti ada kadakwada. Ay, diyak mo Maamuan tanto lakay. Mala, agawaam. Tapno malpastan nga agdalos. Tanay, adu pa'y ti may simpa dito'y balay. Ela, anak kao. Bulodam mi mampay tay dakkel a telebisyon niyo. Isublimin tumalang. Ni, apay, tay TV yung ay. Nagbasit nga ron. Nasakit ti matak nga agbuya. May mayat tay dakkel. Di yung malaus-usar ti TV yung anak kao. Nakadisplay lang di ta salas yaw. Agbuya di manugang yung kandag iti ubing no makalagip da nanang. Ala, sana bali tay sublimin tumalaang. Hanggat adda nga rod agbagkat, awan nila kay kuta na pa nagtrabaho. Adda ni tatang mo. Da kamin timang bagkat. Nalagan laday tata flat screen. Kan agasidag tayo lang tanakaw. Kan ang mga no ada extra kurtina yaw. Buludak man anakaw. Tay yayamanin ti style na ati buludak. Ang damag kay di dagita iduldulin ko ang kurtina dita Mabitla ang nga rutin nakirwar. Hey, nagpintasin to'y balay tayo lakay. Nagdalos akitan. Naurnosan. Unga round. Kasla balay tibak nang. Tanay, adapay dakkel at TV na. Kanapaw nagpintas dagiti binulod mo a kortina dagiti tawaken ridaw. Wan. Tapno saan natatagi ba si ti agbalin nga abalayan talakay. Ayun
Ken imparadak di tasangaw, tay dua ang motorsiklaw. Tay samet na dadaal ang motor ti anak ta dayjay. Iwan, uy nasingak. Sa namadlaw na dadaal. Nagmayat ti pan nakaiparada na di tasangaw. Mayat ang araw. Tapno adda makita ni abalayan ang motorsiklaw. Kampay idi ak, sagay sa tay ti motorsiklaw. Ay, nay. Mercedes, adalugan na nagsardeng iti bataw. Ay sos isudan sa dagitaan. Wan, isudang agpayso. Isu siguro dahi dyan nagbalin nga abalayan ta. Dyan nag-drive iti lugan. Wan siguro Ngam, daan mo gayam tilugan na. Saan mo't unay adaan, lakay? Inkasabtan idan, ta isagana kunti merienda. Kan irwar ko, nagitay baso kan plato, apang sosyal, abinulod ko iti anak ta. Tatang, nanang, isu ni Papang Richard. Ti agbaling nga abalayan nyo. Papang, isu dadagi ti datakkel ko. Hello! Nice meeting you, mga abalayan. Kastamay tabalayan. Hala, abalayan, agmerienda kayo pa'y. Gimatang kami iti pizza, burger, kan pansit. Nginginaan na gitay, so naimas. At isang kwent may ama merenda, abalayan. Nginginamot lang. Bakit? Ingka man irwar tayo ginatang taalit sound? Si tayon-tayon ton tatang. Agmerienda tayo pay. Napintas at talaga ti Klema dito'y lugaryo, Ramon. Saan una yan napudot? Sana kas ije lugar miya nagpudot. Napudot matla dito'y napigsa ti init tere. Sala na lami is dito'y no rabii kan agsapa. Ngam no adda init ay napudot ay. Wen, ngam nakarkaro ti pudot ije lugar mi. Natulagin ti kasartahan eh. Kamudyanan na. Maasawa kamutlaangan. Wen garod, kasla kaano la iti agin inaram ta. Ngam ita, agkasartan iti mabiit. Kung nga rod, kakasanaw, sumurot ka kin ni Papang agawit inton bigat? Wano agbati ka pa eh? Agawid akpay, Ramon. Tadyak kayat amaylaw anta. Naimbag tula numalpas ti kasarta, tamaaramid tanton ti kay kayat ta. Bagita makitkitam atalon dita palayan. Aking kay Timur daw. Dagami na ita. Kanda ita makitkitam atalo anwang dita taltalon. Ay, kukwami na kita. Kastaya, abalayan. Parcinta ito, ti kadakilan anwang inton kasar na gitian naktayaw abalayan. Ay, adu pa yan, nagitay tarakan mi ababoy dita. Sige, abalayan. Tanayunak to ti dua abaka ti maparte, abalayan. Ha! Parcinta ito, ti talo anwang inton kasaryaw ramaun. Anya? Nagadumot na talong. Sobra unay tatang. Ang mga numabanglis ti sagana. Kunak amay sa lang ti parcinta yaw. Angam kunamo di katugangam anayunan na iti dua abaka. Iswa, parcinta di talaw. Nagaduunay tatang. Ado ka ti isabat na mapartain, ngam datay alin na lakyan. Ay, baganan to ko nga isudan ti aggastos iti kasaryaw. Ay, kababain. Kit no nayunan dati mapartay di na saya at tatang. Saan? Datayaw ti linalakyan. Iswa rumbeng la adak-dakal ti gastusan tayaw. Ay, masapul adakkel salunan ti maramid lakay. Tanay, ado ti dumar ay iti kasar ti anak ta. Ay, wala. Agpakayo akon inton bigat. Kay nagpaaramid akon iti salunan. Ije kataltalunan ti pagpaaramidak iti salunan tapno nalawa. Ay, wan, may mayat ijay lakay. Pakitaan taman jag balin nga balayan ta. Padekorasyonan ta iti bungga tapno agbilib ka data. Nabakbak ng tamila nga adayo nga misuda. Mamayano dadagada. Ang mga nulugan lang ti adda kadakwada. Ada mo las-lastog ja balayan mo lakay. Kundi sanglas nga urawa mainit. Nakasapatos pa ya nakapugpudaw. Ken
Nagadwa susi ija pantalon na. Kaslay gaggagara na pagkiling-kilingan. Huwag nga rab. Iso apakitaan taman. Pagbalinin ta abong gati kasarda ramaun. No kasapulan ayo tangan ta iti ustaw. Hay, aramidin ta ba kay? Ramaw na na. Mangabang tayo iti kumbuin ton kasaryo Ay nasaan ang tatang? Nangina ti abang. Kurang ti urnong ko korta. Da kami ti makamok ni Nanang Mau. Di mo problema inday ta. Saan nga min ang masapul day tatang? May mayat no da kumbaw. Tanda pa'y dancer da gijay. Sa bali pa'y dagitay singer. Tatang? Pa'y benda kami iti inam. Tanda kami taggastaws. Saan na si ka? Wilay Baraok. Di mo tagpapautang ka. Uwan tata. Apay, umutang kayo? Ay, Uwan Baraok. Hanggang di mo ipagpagay iti sa bali Ha? Ay kayo wala tata. Di kayo madanagan. Hanggang, no di kayo makabayad. Kapilitan ngay bagak iti sa balay. Agbayad kamin tao Baraok. No kaya't mau. Ikaw lateral ko di daduma a porsyon ti talon may. Talaga ka sa pulak ti kolateral. No dakil agad ti utangan nyo, tata. Dakil ayat ti buludon nyo. Medyo dakil, Baraw. Nanang, nanginaunay ti gaon nga abangan nyo. Diyay mo't nalatak asyap dyan na panan yun. Iso nga rod ti kayat may kanitatang yaw. Ay na nagastos unay no iti ti pagabangan nyo. Kung nagdubli ti presyo da iti daduma asyap. Kat uray at least, napintas ti quality da ijay. Parihas malaang. Kan maysa, saan may kaabangan? Ipadait may ti usaran may kadagiti abay, kan taygaw ni Tere. Anya? Kat, pangusaran yung tungay numalpas. May mayat ano abangan nyo, tamaminsan mo't la mausar. Mabalintuma nga ila ko no kasanaw. Basta, kasta tinagsaritaan may kanitatangyaw. Anya? Adapay nga min pasurot da abakla ang mga ayos kada kami. Make-upan da kami. May raman iti package da ita. Kamabalin mga oras yak tulatan tag make up kada kayo. May mayat dagi dya ita expert da. Mabalin da pa ya patanggusan to'y flat nose nga gong kuno ko Bungga unay ti kayat dananang kantatang akasar mon to Ramon. Nagdakkel ti magastos. Diyan mo kadakwada mana. Ipilit damay. Unak lang nga rudo nga oray simple la akasar. Agpilit damay. Isuda ti makakaamong agdisdisis yaw. Ay nahati pa idaading ko. Tanin narigat ti pampanunutan da. Pangalahan da kumangay ti kwartada. Umutang daman siguron amana. Ay, unay mo't na nagitya dadakkel ta. Feeling back nang dantumo ngamin. Amumutun ti style da na ng gandatang mana. Di da kaya ti partapan. Saan da nga agpatew. Nga uray awan mo't maikarkarit da kwartada. Hello, Tere. Umayak di ta balayo ita. Kailiw ka na makita. Ay, ala, sapay ang wanak ijay balay. Simurot ak kami ni tigayim ko. Aday natin daran mi akasar. Anya? Sa di ka pa agpakadaman. Pasensya kan nalipatak mo tan. Agdardaras kami ngamin. Kaano daawid mo? Inton bigat pay. Maturog kami kano dito'y balay ti may sapay agayim mi. Anya? Sige nga ron. Inton bigatan nga umaya. Siyak tulatan ti umay dita lugar yu Ramon. Tauray umyanak dita balay yu. Kaano nga, Tere? Jack paya mo. Into no may alawas siguro. Tadapay papanak iti sumarunungal daw. Anya? Papanamanan nga eh. Adawan na natin daran mi akasar, Ramon. Anya? Nagdakil ti salunan nga para medyo atata. Dakdakil mo tan tay Jim ti barangay. Ay, wala Baraw. Tay, inawis mi nga minti buong barangay. Ken impos mi ti social media. Iso asiguradaw nga do ti umay. Ay, anyan. Damag ko nga do ti maparte inton kasarda Ramon, tata.
Ay, huwan baraw. Ay, ano talaga? Iso nga ura gitik out to amin adumar ay ke mabalin. Ay, anyan. Ay, kung umay kan tumakisala awili, tadun to ti umay ababalasang. Asos! Nagpipintas ti singer ken dancer tay kumbong nga abangan may. Ha? Umayak to lang makipangan, tata. Diyak to makisala. Tanarikat ti mabaot. Bautan nak ni bakit kaw. Lagi tayo baros ni makisala, tata. Ay, wun makiti Gano siya. Ay, nagsalak to Di uray man adda ni bakit kaw. Makisala mo't ano kaya na. Awa man siguro ti makunamaw na balayan. Ngaming ka glop-lopyas ti sagana. Ay, hun garo ta pala yan. Nasubrahan sa ti sagana. Naimpag no saan ang madadahil dagi siya palayan. Saan? Tay bagak nga gitik out dagiti tattao. Aywan gaya. Nakita yun di binalon mi adwa akaban abagas apalayan. Naluto nga tamat lang. Ay, jak pinayluto na balayan. Insubli day jilugan maw. Ha? Apay ngay abalayan? Ay, wala tado ti bagas may. Ang lup-lupyas ti irek iji sa rosar may. Ha? Ibatik tulad tagarutan na balayan. Tapno saan min ayaw awid. Ay saan? Yawid yung palayan. Ado nga ron ti bagas may. Ken, yawid yung toki day. Dagatay sobra akarni Taado ti karni mi dito'y abalayan. Agparti kami lang no kaya may. Ano ati dingwan mi dito'y? Ay, saan na balayan? Tado matlat dingwan mi dyan lugar mi. Ado tiba kami jay. Ado matinwang mi abalayan. Ado pa'y ti manok ken paboy may. Ken nagado pa'y ati kalding may. Oh. Mala balayan. Intrakit din asikaswan dagiti agsangput abisita. Ayan tay parwad ngay bakit? Ada ijay siled, indulin kaw. Ay, binilang mo numanaw. Ay, saan pa ay? Ngam adulakit ni Dayjay. Tanapuno tay karton na nakay kabilan na. Nagdadakkel matitinda parwan. Kamayat ano kasta. Ada pagbayad iti utang. Nanang, nangikabilan niyo iti parwad mi nagkasar. Ay indulin kaw. Apaya. Apay nga inalayo, kat kuko mi nga agasawa Dayjay. Ay, nalipatan mi lang nga imbaga. Ay, yagyo, tasyak ti mangidulin iti Dayjay. Kasarita mi pa'y ati. Saanon ang masapol? Nay. Iyagyo kit di tagawid kamin ka ni Papang. Saan kayo umiyan dito'y balay? Balasang kaw? Saan? Tanagalas mat ti ugali yo. Ha! Ay, apay akas dya asawa amramawn. Ay, diyan nga ruda mo tata. Kalaat mo tan nga imungay. Apay, nagapa kayaw. Saan mo tatang? Eh, Sa mas dawak no api akas jay ni Terry. ay. Andan sa bulan-bulanan na. Terry, agawid ako ngayon di balay. Di mo't nagsaritaan ta. Ngay jay ton balay ti pag nailanta kalpasan ti kasarta. Manjak, jak kayat ti ugali dagiti dadakkel mo. Naupay ako ni ti pamilyam. Rupat kwartada. Ha? Agsinatan Ramon. Saan ko mamatakas ta ti pagbaga matiri? Basit aba nagdayta apang gapuan tang agsina? Basta agsinatan. Jak kayat ang makita ti panag-group-grupam. Terry, agsubli ka. Papanaman nga Terry! Oh, pasensya hamon ti anak ko, Ramon. Talaga akas jay na nusumro. Ha? Anyat ka tiyo asawan pa bang? At na diferensya ti panagpampanunot na nung daduma, Ramon. Nangaro na no saan ang nakatumar. Sumro ti kas jay nga ugali na. Iso pasensya am ko man. Tanututupam, dangran na ti bagina. Di na kaya ti makonkontra. Anya? Sabay kong mata maanusam ti anak ko, Ramon. Hello, Terry. Pangaasim ka di Agdil na tamanan. Basta, manjakon Ramon. Naumakon. Saan kan nga yayatan? Agsinatan. Sumapol ka iti sabali nga asawam. Bye!
Hello, Terry! Hello! Anyan? Anyang itinagsaritaan nyo iti asawa, anak kaw. Naayayom ka di madlaang. Sana na. Talaga kahit nanti makisina kanya. Makita. Pudno ti atap ko nga da bulan-bulanan di asawam. Ay, opo. Inudi na kan kayat. Paybayamaw. Di mo ipilit ti bagim kan kuana. Ang mga problema kan tupay din na kayaw. Ang mga konsumisyon kan tao. Iso ang paybayamaw. Kasanungay lakay. Anya ngay ti pagbayad ta kiniwili, itinautang ta kinkwana kwarta. Problema nga raw tayo nalam ni Tiri di parwada. Dahil di tinamnama ka pagbayad ka. Ay na, anyan. Insaganaan ta iti husto ti kasar. Naggastos ta iti dakkel. Agsina damot lagayam. Kalkalpas la ti kasar nga nagsina dan adagaws. Uwan nga ro da. Ay problema mo ti kastaw. Naipasubo talaka nga raw. Madi nga minti inaramid talakay. Nasubraan ta tinagpalastog. Nagpalanggwad ta. Iso na ipasubo ta. Uwan nga raw. Ay napawag bababawi bakit.